Min pjazza l-pjazza, inizjattiva ġdida li stara pjazzas madwar pajjiżna jimtlew b'attivitajiet. Din l-inizjattiva tħabbret mill-Ministru għall-Wirt Kulturali u l-Arti Owen Bonnici flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. Din l-inizjattiva se tikkonsisti minn sensiela ta' spettakli, films lokali, attivitajiet komunitarji u interattivi li se jittellaw fil-pjazzett. Blan prinċipali huwa li l-pjazzett jiġu trasformati fi spazji miftuħa bħala ċentri ta' kreattività. Il-Ministru Bonnici ħabba din l-inizjattiva se ssir fi 15 lokalità f'Malta u f'Għawdex. Il-lokal, u aħna rridu li dawn ikunu il-post illi jilqgħu fihom il-kultura. Allura għamilna din l-iskema fejn tajna fondi lil 15 il-kunsill lokali differenti biex jitellaw programm artistiku mill-isbaħ. Aħna konvinti li dan l-esperiment li qed inwettqu din is-sena se jkun suċċess u jkompli jikber fis-snin li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli qalet li din inizjattiva oħra mid-diversi inizjattivi li qed jinħarġu għal kunsill lokali fejn diviżjoni għal gvern lokali se telloka madwar 25,000 euro għal kull attività kulturali li se ssir. Dan ngħid li qatt ma kellna kalendarju daqstant mimli b'attivitajiet kulturali u tradizzjonijiet sabiex ikunu l-familji Maltin u Għawċin li jimlew il-pjazzett sbieħ li l-Gvern Malti investa fl-infrastruttura tagħhom.